Već smo drugi dan u Rimu. Drugi dan smo u Rimu, druga avantura. Ček mi ohladi guzice, dobro. Luka i ja smo danas obukli košulje. Danas smo se lijepo obukli ipak. I tata isto. I tata je obukao košulje. Evo ga. Rijetko si u Rimu, pa dok si u Rimu da lijepo izgledaš. Reci gdje idemo. U Koloseum, ja mislim. Snima on nas, snimamo mi njega. Ajde ti ga na Google. Znači došli smo na neki preludi festival tu koji se još zapravo nije otvorio. I sad idem na WC. Matej! A ništa, ono živa. Evo, došli smo do amfiteatra. Da. Evo ga tamo. Cirkus Maximus, s jedne strane, s druge strane tu... Pitaj tatu kaj misli. Kaj misliš o ovom? Slažem se. Evo, vidi se da je kukec. Ko zna, ti odgovaraju mene ili Matej? Ko će to znati? Ej, Jackie. Johnny, ajmo. अब क्या वीडियो प्रेजेंट अफ्रीका Thank you. Ovo je divovsko skroz. Kaj kažeš tata? Wow. Kaj kažeš Matej? Sam zbog ovog došao u Rim. To sad zaglavili u liftu zbog Mateja, jer bi on otvorio vrata prije neke dođemo. Niko ne zna di zapravo idemo. Di idemo, ček? Mama, di idemo? Vi tu vidite negdje kontejner, ja ne idem. Wow. Svaki stak je entuzijastičan. Gdje je? Ali... Matej. Story snima se. Sine, dragi. Izađeš iz tramvaja i prva stvar koju vidiš, znači ovo je divovska neka zgradurina. Znači kad budemo bogati, ja ću se tući sa... Ljudi, subscribe-ajte nam se na YouTube da budemo bogati, da možemo ovdje kupovati stvari jer sad smo tu i sad gledamo sve, ništa ne možemo. Sad samo u window Samo shopping. smo tu, evo ga, dođemo tu na ovo, ne možemo ni eur baciti unutra. Nemamo ništa, siromašni smo. Da na trevi. Je. Luka sjedi jako blizu ove gospođe, ne znam zašto. Ona bježi od njega, miče se. Znači kakav rejection. Wow. U međuvremenu naše prijateljice su se odlučile vratiti, samo su se vratile. Izgledalo se išlo samo slikat. I dalje ne žele pričati sa mnom, ali mislim da se samo igra hard to get, tako da... Gledaju sad kao slike, ali imaju Luka, imaju. Ajde, onak namigni joj. Poljubi ju. Dalje me ignorira. Poljubi ju. Pravi španjolski ugođaj. Davor, zašto to ima toliko bojicu? Dobro, zato što se boja terorističkog napada. Nema zeza. Kakve vode možda? Neko žeran? Despacito. चेक लो Evo ih, Despacito. Savršeno. To je to. U Rimu, drugi dan, 7.6.2018. Drugi dan, drugi grad. 21.1, španjolske stube, Može reći francuske stube i španjolske stube. Tu smo došli u McDonald's slučajno na WC. I Matej, je li ovo najfancy McDonald's koji si ikad vidio u životu? Drugi. Drugi? Gdje je prvi bio? Importane. Lana je odabrala Luki sad neke okuse koje on ne zna i da će ih poslije morat prepoznat. Koje si mu uzela? Uzela sam bananu i mandarinu. Mandarinu? Ajde Luka, moraš probati, moraš pogoditi koji su to okusi. Ok. Dobro, ne? Jesi spreman? Jesam. Hej. Čekaj, ajde pogodi. Kaj je ovo gore? Jel fino? Banana. Da. To. A ovo naranč.
A to je lagano, mandarina. Da, pogodi je. Lana, super si me odabrala, hvala. Banani. Arrivederci. Ode svjetlo. Da, 108.000. Ja. 108.000 koraka danas, za sad. Još imamo... 12 će još tri. sati sa jednim Barem tri. radom. Evo, tata i mama u tramvaju. Gledaj ga. Javlja se Martin. Ej, pogled lijevo. Baci pogled. Lijevo, 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 lijevo. Pogled lijevo. Ne. Ravno. Ko da su neki poznati ljudi. Paparaci.